Comunidade Tasi Ibung Bui Homau Aldea Ranu Suku Serelau Posto Administrativo Lautem Lakong Karauida no Bibi Sianulu Resingwalu Makamate Hafuing Udang Bot Resulta Raimonu Hodihanehang Animal Comunidade Niang Iha Quarta Loronsia Fulamarsu Tukutulu Madrugada Hafuin simu informasaunnya administrador Posto Lautem Luis Moraes hamutuk ho equipa proteção civil no desastre naturais município Lautem tung iha terreno ho dihare condição atual. Iha fating acontecimento equipa proteção civil no desastre naturais labele halo buat ida no labele tung batasi ibung tambah rainaru ho equipamento no bela completo halo equipa bombeiros labele halo buat ida tambah ko ameaça mos basirania vida. Tareba desastre ne perigoso teves. Beliau ita tu salva ita tu hasa animal serna labele. Tambah ita hare hosi lokal ne mais perigoso. Primeiro ita labele halo serviço tambah ita tu nia crai e ameaça elete. Então ita wenhire halo serviço rumah ita tu halo reciclaga. Serviço ne makia crai ne ita la consegue tambah ita primeiro equipamento suslaya. Beliau ita hare rau ita wenhire perigoso teves. Ita ameaça ita ne vida. Agora ita coordena a autoridade local, mas boi na autoridade local não estou fazendo ita kiri todo hari kata ita label halo buat ida tambah nia ya crai kliu kira lama ne nia tundi banyak ya mais ou menos 10 km sem bawa kos. Então ita label halo buat ida. Sevi Aldiaranu Ande Fernandes informa animal siranebe rai hanehang monu maka durante ne comunidade usa ho disutenta sirania Moris no selu uan sirania escola. Hamutuk Sevi familia sia maka lakon sirania animal impacto husi desastre refere. Depois haru kau mai ne tambah bibi sai mate ne 100 lebih. Nemak we sesuka tetau mai ne haware rua makasai agora 80 ne 98 nemak mate to ene emalah sai. Bibi nain sira nebe lakon sirania Bibi maka Alberto Suarez hamutuk Bibi Ruanulu, Abilio Suarez Sanulu Resindima, Armindo Suarez Ruanulu, Thomas Ribeiro Sanulu Resindima, Jose Suarez Sanulu, Mateus Pinto Ruanulu no lakong tang Karau Ida, Natalizio da Costa Hitu, Alarico Suarez Sanulu. Husi Serelau Municipio Lautem, Korespondente VIP TV Mateus da Costa ba VIP TV.